Кир Манол, Svesveti Patrijarh Vasilije, postavi govora Kir Sav svim arhijepiskopa, svim srpskim i pomorskim zemljama i kao svoga ljubljenoga sina šaljem ga da ima oprost po mome načinu, da bude arhijepiskop nad svim gradovima i zemljama, nad mitropolitima i arhijepiskopima i nad popovima i đakovima po Božijim pravilima. I kao i mene, ovoga Kir Sav, poslušajte u svemu koji ste pravoverni hrišćani. Amin. Axios. Predobri Bog uzdiže mene u slavu Gospa, a preko velike saborne i apostolske crkve na ovo svetiteljstvo slava Gospodu Hristu na svemu.